क'क्राझार जिल्ला सीमान्त चेतना मंच पूर्वोत्तरनि बानजायनायाव क'क्राझारनि पाटगावआव गुबुन गुबुन गेलेनाय बादायलायनाया साननैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। सीमा ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङावबो समान समान जौगालांहोनो थांखिजों सीमान्त चेतना मंच पूर्वोत्तरनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लाय बोसोरावबो क'क्राझार जिल्ला सीमान्त चेतना मंच पूर्वोत्तरनि बानजायनायाव क'क्राझारनि पाटगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों गुबुन गुबुन गेलेनाय बादायलायनाया दिनैनिफ्राय खुंफुंजाबाय। दिनै गिबि सानाव फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय आरो आलारि बाथि फोजोंनाय बायदिनिफ्राय हाबाफारिया जागायजेनो आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा पार्टिनजों लोगोसे एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारि आरो ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बेबायदिनो दिनै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि 100 मिटार 400 मिटार खारनाय गोजौ आरो गोलाव बारनाय बायदि बायदि गेलेनाय बादायलायनाया जानानै थाङो। ইয়াত মই যেটা অৰ্গেনাইজ কৰিছে অৰ্গেনাইজৰসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত যিবিলাক ভাগ ল'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিশেষকৈ আমাৰ এই ৰিমট অঞ্চল ভূটান সীমান্তলৈ পালে 20 কিলোমিটাৰ ৰিমট অঞ্চল আমাৰ উপেক্ষিত অঞ্চল ইয়াৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইমানকি বাহিৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰে, খেল ধেমালি বেছি ভাগ ল'ব নোৱাৰে। আজি আমাৰ সীমান্ত চেতনা মঞ্চই যি দায়িত্ব লৈ কাম কৰিছে মই এখনক বাৰ বাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই সীমান্ত চেতনা মঞ্চৰ যে ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি যিবিলাক গাৰ্জেনবিলাকে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত ভাগ লৈছে তেওঁলোকৰ জীৱনত নিশ্চয় কিবা এটা মহৎ উপকৃত কাম হ'ব মই আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ যে ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াৰ পৰা খেলি আকৌ ষ্টেটত যাব, ষ্টেটৰ পৰা আকৌ চেণ্ট্ৰেললৈ যাব, তেওঁলোকে জীৱনৰ উন্নতি হ'ব মই আশা কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক আজি ভাগ লৈছে সকলো ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বেছবিলাক যাচিত আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনত উন্নতি হওক এইটো আশা ৰাখি মই অৰ্গেনাইজবিলাককো ধন্যবাদ দিছোঁ।